Matiang tele moisio ino. Moja kotoleta raga kirense no komokora no motagite. It can't work. Inga kagocha gusichirali mama bangare chisegi. Kabisa mama bangare chisegi aba muraba gwaka no baso town babate mioro babate ibago babata magina nga bamuite abite na ndabani united opposition. Tokakira mugeranga ntuna bachara. Mwisonde igana bakole video. Ingobara una dance no mali alenga koro kyo bochaye go chia sabantu ba Jubilee bali amuna Matiang'i. Akamakoro kia nga nyalibono miya na mumuru mabona baya paka akalina mokoyoye Ben Mumanyi di kondo. Akalina echia person ya Jubilee National Chairperson ya Jubilee Party Vincent Kemosi di kondo ta kwa na matanga. In fact barueta batakuwa neti. Bano ndera se video ndete mbaroki amatanga Kemosi bomerante na Vincent na gyagoro Kemosi bomerante na Steve Mugaga mumurumu abo dance no mari oli muntu byabeto tutara chiare digerelia utwara umujumbo ntanganirete umujumbe naende ore ekyamani yekiama kiane ero gusaini kibesa kyo musaro nena chire igorero ni maete nga ngochara njenare gocha gupanga abantu lakini omakyamani onagakira bono nimenyete ngambi yatole enga kinkorangire kyo mweshimiwa wa Vincent Kemosi. Asante kwa kutuletea rambirambi yako. God bless you. Bas mwaralire oyo Kemosi baumeranita matanga yamo na Steve Mugaga MP ya West Mugirango. Yani MP ya West Mugirango ni aspirant ya West Mugirango baumeranita matanga. Noro chenjera bao kule bintu na maskani. Bao gwana na maskani. Barangira na maskani. Steve Mugaga no atene nabu. Vincent Kemosi no atene nabu. Ngukwana bale ama tohereru ondite yogora monde ondite yogorwana ndisegi. Ondite yo. Igonga amatanga yabete West Mugirango. Asa dance no mali aliko batinali kondo nebitina bya dance no mali. Literally nebitina bya dance no mali. Murumu abo bwanchiri teba mnyokanigeti oyo kubwa abwe. Inka irende kuruera dance no mali yago chakalete bitina. Inga asa dance no mali atali. Amatanga you are very peaceful. Kiro mondongo wali kondo ende oguliwa gabya kabisa okwana. Paka Kemosi atebanga asa nalenga acting MP. Kineka abono koro njitindi acting jebone aspirant na yede substantive MP ya West Mugirango Steve Mugaga. Oyero bya enero siasa toka netigusi yetu. Tali siasa yako na makondo. Ukania abantu musaje umusacha kabisa. Ogote na kabisa. Umusacho nyomete. Ubatu mukungu, ubate na abana. Wate na kabisa kwaro kyobo chai umusacho ndo gusi ubatu mukungu na ubate na abana. That's unacceptable in Meagusi. Na hayo no ubatu mukago na ona ubate mukaye. Kwa kama ndo basikwe. Simple and clear. Yeah? Dance no mali buchayo bukwa letrebusi gachiotike. Lero teto ko koro kia buna ntundu bwati mangana ndonse na ya otochegi buna ndo Matiang'i. Ndoli go chiwe expose mangana tumanyetega lakini asebo negeti yato tebe in simple terms. Keep off koro kyo buchayo. Onyo goteto so siasa so to base kuli na bandi makondo. Murara muntu Matiang'i ka kuli monde bwenzi ka kuli nonde bwenzi likondo kukwana. Ndo bata matanga bonyonga. Halisi ngina asirite, ngina Richard Onyonga. Abantu ba one time na tutamumba lengo. Abantu ba one time bagakwana na batuta na roba bagakwana. Osoro agakwana, Jafet agakwana. Onde bwensi ubwata mangana ya Ruto na akwanete. Imago ikira asa matanga ali Nyamira County asa Matiang'i yamenyete ase mpako mago ikira dansa malinga nayo kulina banta makondo. That cannot work. Etali kusiye ite toka neti. Eitali kusi yedi toka neti. Hana pa kusi muri Nairobi. Na wale mugusi. Kuikatute abanike mainega. Dance no mali ocho. Naligo. Na bento tebu kimuri Nairobi. Asike Matiang'i. Buna Matiang'i amusikete. Mwanya kwa Matiang'i akumrama ndos, akumukwana ndos, akumuatora ndos. Lakini barabu kiwa nyoroli baka. No koro ki William Ruto nga mbacha ite Matiang'i. Olindo muchaite. Matiang'i tele moisio ino. Moja watoleta raga kirense no komokora no motagite. It can't work. Inga kagocha gusichirali mama bangare chisegi.
kabisa mama ngrachisegi aba muraba gwaka no baso town babate mioro babate ibago babata magina ngaba muite babite na ndo united opposition tukakira mugera ngantu na bachara mukubangara kabisa presidential candidate yaba gusi ache gusi yo ngago cheitu juzi abasani baya bagacho united opposition ekebwata abantu bande ba linda manage mukamakira magina oyo Matiang'i mokoro kibo chai ngegera ro kaneskari tamaiti kende era tayo talinguru yani nga ino asemule no go diminish Matiang'i. It's not going to be accepted as a gusi twarara twagira matanga twaligelia bangwana bako Rocky Matiang'i buchai. No way. Mu especially abangwana abasoma ene na realize abantu bakucha Matiang'i na bagaka baba ndo gote naboniga bamu amaskani bamusire mu mugaka toroki into abasayengo chia torochi ngani no mogote na the first people mo attack Matiang'i ndete mo tegere clip kira kyongwai oino ngwai the former governor of Kisii County no ale serikali toko moigu tukoli mo gakora Matiang'i goseka komoro kibucha injire ndonse na kyongwai asikere na agenda ndonse he will be respected. He will be accorded his respect no mugusi a governor mo gambio gambire gusi injire ngia talikora Matiang'i taliko chayonde. In fact ungwai no mugako sikire sana timati na mbono ngitama mekete spokesperson yaba gusi tukamakuruo abagaka paka mojo moto arese na aligyo mugako ndega ngube kandi clip kya mole winda ukwana tidake bek na rochine ndega ukwana igora mangana gitabo wika abagaka twachoke mwachoke kabisa. There's no way nga abasubati boniga the last person olikora Matiang'i agorokwa donya Doris Toto squeeze okire telikora Matiang'i ochago gamba mu musubati wa maskani. That is what we need kaba UDA but sikama Matiang'i una neraba sikete as simple as that. Musubati itakora Matiang'i abantu batanga ine bono iga kora Matiang'i naba abagaka abantu babwato bwamate bwange kabisa okorande video geta amrole omungwano yomo osometi Matiang'i nganero mutanga nikora Matiang'i akini gaki inyanda mamweyi tele itaba gusi nje naro Uhuru Kenyatta kakuburu president tindara muikoyo gakumurama naro Kalonzo kakuburu president tinara baikamba bakumurama William Ruto huyo taikora na magendro so na state house taikora ngeri basigisi lakini talikorama njuga gusi kimanyi mugosoro no bale mukubuka maambia igazi nugo di campaign Matiang'i bali muri UDA mogora Matiang'i igoro yaino angakoleta magendro angakoni Ruto nugendera kora Matiang'i hii tukoli go ikatale 10 mwezi wa 8 2027 njetinjo na bakandidi njetinjo na kura Matiang'i usite ko yo. I'm telling you kura Matiang'i usi teliko hivyo. Take it to the bank. Bali bange tenga mbaje bebe chukura kutumia serikali mwangainiro. Usi oimuke Matiang'i yake ruwe kura onye ibe no way. Usi manyegetinge asinya chaga ambite otenyo arenge ase tu abwato mungwana kurukunga Rwanda naki mwaguru oyomo bani moche. There's no way mara ibichi kura cha Matiang'i in Usi eba pi chana bate. Take it to the bank. Onye mubangete nga mochi mwiberu chukwa na serikali bono rama Matiang'i